Kuki Daily News Reader Ananei Jing Muntina kanam mite hozo se limna ka hinnei kinun. Tuni ho alha ni simsom na sagi sang ni le som nya lia dingin jong tu su ho simdo ki tau hiti. Achi sani ho Delhi Kuki zo MLA hon Ministry of Home Affairs Officer ho akimu piuwa meite MLA ho to ato khom lo dano asei wangun mi tamte in Kuki zo meite le milong MLA ho to khom danin asei jingun hi. Achi sani ho Delhi meeting aga zao NPF MLA le Water Resource Minister awangbo niumayin janya Infar Airport hunglunin Manipur boy na thua Kuki le meite MLA ho ki moto nahi hung umbe na lighting a hi tin tusu mi ho hinga asay nahi. Hitabunga ki mo khom na dinga panhin la Home Ministry chunga ki pa umakisai mizo sian cham na adaya hitan hitabang ki ho khom nahi point mo ahi mizo siya dinga apapian holdo nga ahi tin awangbo ni umay na say nahi. Achi sani chun Indian Home Minister Amit Savai se na noin Manipur boy na say khom dingin Kuki zo MLA thalenghon Ministry of Home Affairs Officer hole lam kaiphab anaki mu piuvitin MLA som ho Convener Secretary le singat SCMLA chilun thangin statement khat anasoi Jani Infar Airport ahungluna thusu mi ho thu do adon bunna awangbo niumayin Home Ministry pan la na hin thil phachom ding tamta ka moyati hitobong kheu khom na hi hung umbe ding hi achi sani kho meeting chu apat na hi bovetin jong asai na hi iti le kheu khom na hi ki ding ham tia thu do adon bunna awangbo win itia ahong ki gun ding wang ka sei theipo ahin la hung umpe ding hi tin asai tu le to alang alanga Kuki zo le meitia point mo chu to khoma kheu khom hi hi tin awangbo win asai be na hi Meeting a gazao meite Minister T.H. Basanta Kumar le Dr. Sapam Ranjan Jong Delhi ko nin janhin ahong kilel hontan ahin la media ho akimu pipovi Kuki zo MLA som ho Convener Secretary MLA chinlun thangin achi sani ho athusuna MLA li in Home Ministry Officer ho le BJP lam kai ho Manipur bui na thu anakimu piwa hiati Aki ho nawa Kuki zo MLA li let pa ho kip ho kolet kip gen nemcha kip gen le ngursang lusen ate hon mi pi de separate administration din pi hi dan le SA ki pi masanga samna thu ki sei theilo ding hi dan anasayovin chule meite MLA ho to ki motolo hi dan no jong anaphong do vi Manipura meite le milong MLA ho to joint meeting bolding wang tu ni ka pan theilo di wahi to khom ding a hi jong le kanam sunguwa mi pi to CSO ho to ki ho khom wing ting ki ho to na ka nei zo ting le ka pan thei di wa hi tin jong chinlun thang tu phun chun a sei na hi Department of Information and Publicity KSO Churachandpur ko na head sana ki moin a sei na chun Churachandpur District Private School ahi lo le Colleges Association ho hinga achi sani ho October ni sim som langa sang ni le som nya lia head sana anapi naw thu to kimera district sunga thim jilna private aided le government school le colleges zo sin tu ni ho October ni sim som na sagi sang ni le som nya li hi full holiday a phun duty hi Hechini ho hi ipule ipate hon anglo Kuki war sangkhat jako somla segya pat sangkhat jako somlako Kuki rising tia jong anaki he galpi anasaru kumjakhat le sagil hin na hi hiji chun school administration hon amaho school le institution chia ni kho ni na holiday aphun diu chele ani kho hi zabolta aman diwa tim le het sa hi thu aphongor hi Janikoa USRA Kangwa Area Commander Lieutenant Arnold Akuna head sa akimun asaina achun October ni simsom lasagi tichu tu nikho sang nile som nyali nikho escotlina VPC Special Assembly umding ahi to kilona duty hoita abol diwa hijia janhi October ni simsom lagup sang nile som nyali jana ki pana Kangwa Area hope sunga Koima himlathar puma wale ahilo le theile phal ahilo thu ahin phongin hi yam tia alo theiloa village volunteer duty ki heading aum ta jong le area commander hinga he sana bol masading in asain hi hichi het sana na sa lowa anu bongbonga khosa oma thilphalo lung om le aman mo akipu ding hi hichi het sana na hope sunga hi le Jing ni huchan tichu October nisim som lagi chan hi ding hi Janihua Kuki zo Twitter viral ho akuna head sana ki mun asaina achun nami pite ho zo si
tu ni kho ti chu October nisim som la segi hi akum zakhat la segi veilin na anglo Kuki war commemoration a hi to thana celebrating courage ti thupi mangcha ichung thu I history wanu hen a phun jala kiding a hi to thana Twitter som hata bol kiding a hi cha koizo si kigo sadima ding le Twitter langa a hi thei chanin hi chi thu hi storm ball che ding in team na abolu na hi Manipur Legislative Assembly Noya Hill Area Committee HSC and Aganathei Pena Autonomous District Council ADC election nadinga government hinga recommend boldinga kiphatsan aneidano HSC na phongdo tai hichi achi sa October nisim somleli sangni le somnyali ni khwa HSC meeting a thulu na ane a hidan chairman dinganglungang main sui akaina HSC meeting resolution khadina sei na hi Chule caretaker chairman system jong court order dung zuya kisube ahi to kilhonin ADC election ka ADC administration ve suiding members somni na committee khatchi ADC zo sia sim do ding ahi dan jong thulu na chun azawi na hi committee hi ADC election ka temporary arrangement hiding ahi hichi committee members somlegi chu ADC member MDC and hisa ho local self government langa expert mi hethe intellectual hola kun ding member ni chu district kun government nominee heading wa hi hethe chu HSC member hi Manipur Legislative Assembly la thinglang MLA zo se hiwi member som gu na Manipur Assembly a hi thinglang MLA Kuki zu le milong som ni a hiwi hichi meeting a HSC member Kuki zu MLA som ho aga pandingo ta sana hi pui ADC election hi sangni le somni kuma chu ding dol ta anahi ahin la government in paulap chum sima tu chana election anom salo hi tua thubui laita ADC election ding ahung ki sei hi EPG ahi ding mizo si lungdon na so ta nahi chule ADC ho ve suidinga caretaker chairman ki gojong government in aludo kitan thilchi dan he thim lo mi pi ho tam ta alung vai ta nahi Chule October nisim somleli ni khwa HSC meeting jong hi korum linga ki bola hi nadem ti hi mi tam ta lungdon na su a hi kit ta na hi National Conference NC Vice President Omar Abdullah chu Janhin Jammu and Kashmir Chief Minister dingin kitip na anei tai Chule Deputy Chief Minister dingin Surinder Kumar Chaudhary in kitip na anei kitip na hi Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha in Sir-e-Kashmir International Convention Center SKICC Srinagar muna anei sahi amani teilo MLA danga Satish Sharma Sakina Yatot Javid Dar Surinder Kumar Chaudhary le Javid Rana le Council of Minister dingin kitip na anei lhani nahi tu chung hi Omar Abdullah Jammu and Kashmir Chief Minister tamni ahi na hetai sangni le ku chun hichi panmun hi analu ta nahi Center in Sangni le Somlakua, Jammu and Kashmir Special Status ala do zawa, CM Masapen ahin, Jammu and Kashmir Union Territory ahi zawa, CM Masapen jong ahetai. Union Territory of Jammu and Kashmir ahi, CM Puma Minister Sombo ding ahi. Alangkhana Congress MLA gum ho khatchan, Janhin Lieutenant Governor Masanga kitip na anei puvi. Janhin Congress MLA khatsan kitip na akinei pui hichi hi PM Modi in Jammu and Kashmir statehood anong koilo lunghlailo watsa na hitin Congress Legislature Party Lamkai Gulham Ahmad Milen asai India Bloc Lamkai tamta in Janhya Srinagar la CM kitip na kin anobovinahi Congress Lamkai Rahul Gandhi Mallikarjun Kharge chule Priyanka Gandhi hojong anazawi Chule Samajwadi Party President de UP Chief Minister Lui Akhilesh Yadav CPM Lamkai Prakash Karat hojong anajaw nahi Member of Parliament Kanimosi Karunanidhi le Supriya Sule honjong kitip nakin anobo nahi Janin Mizoram Sarkar NP Si Jodin Pui Dudlang Aizora Cheng Pu Larin Liana El Chanuchu Mizoram State Commission for Women Chairperson Dingin Agongunahi Si Jodin Puihi MSW Family and Child Welfare Specialization Tata Institute of Social Science Mumbai Parhin Chayahin Sarkarna Atolain Social Welfare Department Noya Mopuna Chum Case Worker Remand Home Superintendent Residential Institute Training Center RITC Dudlanga Anom Sahin Directorate of Social Welfare and Tribal Affairs Joint Director in a pension in ahi
Si Zodin Pui hi Protection of Women from Domestic Violence Act sang ni lenga master trainer ahi bana protection officer a anom sa jong ahi. External Minister S. Jaishankarin Janhya Pakistan Khopi Islamabad a Shanghai Cooperation Organization SCO Samina Athuseina Khantaunale Machal Natinga Chamnale government that appoint modan and lang sabi. Athuseina Jaishankarin Gamgi Khaltichu across Boldera terrorism le extremist na to hohin sumkolve na tichu trade le gamkhat kizot mat na connectivity asubuyetin asay nahi. Khantaunale machal na dingin chamnale government that au mapoy moyati. Gamgi khala terrorism extremism le separatism na to aum jing le sumkolve na kizot mat na chule mihim ka kisom ton asubezi etin jong asay nahi. Jaishankarin Athuseina UN Security Council ke podan simtha apoy modan le hiji council a gamkhang to jing lai ho tichu developing countries chan mun pi poy mo ahi dan jong asei SCO in hiji thu hi alang sapa UN Security Council in mizo si hope tichu inclusive le midang dang zauna ahi na dinga pan ala dingo deisa na jong ata langin ahi. Mail ho gamsunga Bengaluru le thallut ki boljing ki seijing to kilhanin jani khojong chun mer hello mi kharin chunchang ni sawa laitein kakching khongnang mari phangba mona UCO bank kakching branch lut ana bolin sum langup vel ana podoi amona kun report ki mudanin jani halang nidan thumvel chun mer hello thal choi khat amai ki tumpumin bank sung alurin staff ho mi thal to sutua gi na nei jawin langup vel apodoin azamang pai DIG range to Joge Sandra Hobby Jamle SP kakching THB Kamzidin amuna thilum dan ave suilhanin khulchil na apanovi tin jong report chun aseibe. Patriotic Revolution Movement le Mizo Village Volunteer Hochun Manipula Mizo Son le pa hochunga hasat na le boin hlung hi abon chawchunga thilhung ahi atiwi janya Aizor Press Club mathu sumi ho to akilai khomnawa PPM le MVV chun Manipur State Ministry in Mizo Christian te chunga gan theina le su gimna alhun sa chungchang thu aseun hiji hi vanoi pumpia Mizo te jo se chunga thilhung in agelun achaina chana adodi wa hi dan apong dovi Mizo ki ti tapo chu pangkhoma himlam khoma phokha choi khom chi dingin tipna aneu na hi Manipur Myanmar Bangladesh le mundang danga joson le pa ho hasan na le buina ho sulam hi theina ding le vanoi gamdang danga Mizo hon ema hi theina lamcha anei theina dinga October nisim somni lagi le somni lako sangni le somni li ni hile freedom concert charity concert nei ding ago dano jong aseu nahi Joint Music Committee to go na in achi sani khochun mini auditorium gospel centenary hall new lamka pete pawa kisun labutha begna labu pile pathian nga ila kiti Reverend Dr. S. Wungminthang General Secretary EBC an hongin pathin hinga thando na anei nahi hichikin hi EBC Center Core Hall lam kai nain wa choila sa khom na phatin apanovin PCIR Center Core akun wa choila sa na nomin Ren Thondolen Director of Ministry EBC in labu to kimat report pi na nein EBC Center Core hon wa choila sa na neuvi Reverend Khanpi Tombing Chief Coordinator PCIR Upa Hechin Khanni Reverend Retail Khamti Vartele Upati Kamzalian Hon Holim na Pada Mangovi Elder V Nunlianin ki pathu asain Upa M Ginjalian Chairman CEC in Palkha Town amanginahi Hondwa labua hile peite hamle paujang ho josin aman khom theiding over asom sagile ni veina EBC kumsim khopia thulu na number ko dungzuya pan ala nawa kun asim do wahi labua hile hobung khanchumum lowa peite paumang josin akibonga anei diwa aman khom theiding over asim wahi Jani jinglam nidan 7:30 chun Evan Ten Moile Aloy Hon Scotland duty post mun khana cross pu na anneu nahi hicha hin cross chung sang thu seina nu Thian Moin anein achi sa sangni le somnelini kuma ki para chu pathin ho pina changa Christian gamsung mun chum chuma cross na to na he jing a hi theina dinga pathin thu to ke to hichi cross pu nahi ananei wa hi ati chule izakai damna ding bitna ding le pathini izakai ezo piu a hi ta dan vat sa na dinga hichi na to na hi gamsunga mun som nga wal ho anapu do hi thu jong a sei na hi
nu te bhavab amunta ki khomovin wa choila sa khom na le amunta evanthen moin cross pu na le hlan na phat anein hallelujah sagi ve sab khom na jong achi khom hon aneu na hi ba kai pathin e hodinga athil bol theina vet sa na le galte ho zo si hi ama ta in eizo pi ding vet sa na hechina to na hi tanglowa abola hi thu ama te na sei phongi na hi hat then nei kangwa in phat kha taw na amangin hechi cross pu na kin chu manjawa hi het thei khat chu eventhin moi lam kai na in lam kamun kyu hilowin mizoram to ki ka lang ho ajong John bung som lukup chang som thum na thum Bible chang mang chan mun chum chu ma hi cross pu na hi ananeu na hi khovel ka zo tai ki ti pakai jisu kam cheng hi Christian kam sung mun zo sia ta dwa oma melma ho zo na dinga pa pen chu hi cross na to na hi a hi ve sa na abolo hi thu jong eventhin moya kun he da hi Kuki in pi Chandira kuna meeting dinga kauna Chandil district gam hop sunga jong central government in border fencing building togun anei ta jin alo theilowa Chandir Eimi civil society organization lam kai jo sile border fencing in ahin to kha ding house jo si kho khom na nei ding in het sa na ahong kinei Chakpi Karong subdivision sunga border fencing in ato kha ding house ho akuna ji thoa complain ta jin Gamsung si asolam kai zo sile border fencing in ato kha ding house zo si to sei khom ahi masanga koima association organization hi han mimal hi jongle border fencing thua government agency ho to ki ho na ani theilo ding a hi koi tabong ake sei na sa lo ma khununga boina hung su kha le mona zo si ake pu di wa hi chule anoya ki pi phat ni khule amuna hi an kung so khom na nei zo ting le border fencing thua ki ho khom na nei ding in he sa na le tim na ahung ki nei hi ani khu October ni sim som ni langa sang ni le som ni li Friday ni khu hiding amun hi lon pi wang khu aphat hi 11 am hiding a hi tin information publicity and media share Kuki in pi Chandira kun meeting dinga ko na le kha chuna sei na hi nammi pi te hinga ki pathu sei na jani huwa Naocha le apa gan theina le ha sana kuna ngai lut khut hlang hin hlang dinga tipna ikni nawa kuna nammi pi mi phachom ta akuna jan ha chan geya Kithopina ahung lu jingjin na chungchiwa ki pathu ka hin sei na hi mi tamte in social media kinil na le ahilo le ki sei sit na ahilo le ki dem tu na aphalo langat muntampia aman jingla e hoin hitabong Kithopi ngai cha ahilo waile ala samkhat mi kharin abol do theilo kitho khoma nalin ta to do theina dinga hechi social media mangcha pan pi ngai te pan pi na thei dinga iman cha thei pau hi ki paum ka sale jingin tu ni chen jong a ki khong na lai jin koi tabong nammi pi Kithopi na Naocha ding gel khona zala khod hin hlang nom atama lom ka tipun izo kham khama hin pang nom na lai oma jong le tu lai ta hi adin sum hol na jong a in don le ke jong atamin hi jong le hichi Naocha kho sa na le ngai lu na zala hi alo theilowa hichi nge na le pan pi na hi ka hin thum jing tu hap ta sung ka hi in hon jing diu a hin lai tiang chu nammi pi te hi nga tip na le taw na ka hin nei ki de hi Tuni khwa dinga thu su in sim do the ho hi chan chuna ki chai tai muntina Kuki daily news reader anangai jing ho zo si na bon sawin sun tin chi bei jan tin mang pha